Aucune vision sans provision. Alors pour accompagner ce projet, cette vision que Dieu a donnée à son serviteur, le ministre Mao Totete, Dieu a également mis sur le cœur de certaines personnes de l'accompagner de diverses manières. Clinique Floréal. Pour tous vos soucis de santé, faites confiance à la clinique Floréal parce que vous y serez traité avec dextérité, avec patience, avec crainte de Dieu. Le personnel alliera la prière au savoir-faire scientifique pour qu'au plus tôt vous puissiez recouvrir votre bonne santé. Vous trouverez la clinique Floréal à Agoyangomé, en face de l'hôtel Saint-Manique annexe. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le 22 50 85 83 ou le 93 43 66 66. Clinique Floréal, votre santé autrement. Vous êtes artiste, compositeur, vous souhaitez enregistrer vos morceaux dans un studio professionnel ou vous êtes une société, vous souhaitez avoir une création artistique personnalisée à votre image ou vous êtes réalisateur, vous souhaitez avoir une musique de cinéma ou encore un jingle, contactez les studios STM sur le 90 11 32 10. 90 11 32 10. Vous n'avez pas une activité génératrice de revenus, ou vous en avez, mais vous souhaitez vous diversifier. Devenez e-vendeur. Vous vous demandez comment cela est possible. Allez dans Play Store, téléchargez l'application e-vendeur et contactez ensuite le numéro suivant par WhatsApp 92 59 89 75. Je répète 92 59 89 75. Et e-vendeur se fera un plaisir de collaborer avec vous. Cherchez-vous un emploi ou encore à augmenter vos sources de revenus? C'est possible à travers e-vendeur. Téléchargez l'application et inscrivez-vous avec le code de parrainage que vous obtiendrez auprès de votre parent. Une fois l'inscription enregistrée, l'administrateur se fera la charge de valider votre compte dans un délai de 24 heures. Inscrivez-vous maintenant car le nombre de e-vendeurs est limité. Do you want an increment in your income? Here's an opportunity for you. All you need is your smartphone. Go on Google Play Store, download the app eSeller and create an account. A multitude of products will be available to you. After each order, we, the company, takes care of the deliveries everywhere in Ghana. And of course, you enjoy your commission from the comfort of your home via mobile money. Register now. The numbers of e-sellers are limited. Vous êtes occupé, vous n'avez pas envie de sortir pour aller dans un marché ou dans une boutique pour faire vos achats vous-même, eh bien prenez votre téléphone et tapez giraffe.com/tg. Giraffe GIRAAFF.com/tg. Giraffe togonye do piade kedra
électronique, électroménager. Nous tournons nous bâcler des vieux nous zaza, tout dit faut nous pas maudit. Quand nous le n'arrive rien via, mais gâté du mariri oh, mais Play Store mais il y a téléchargé Giraffe application. Le www.giraffe.com dit et il y a donné que 10 000. Les gars pour un week-end de là, Giraffe Togo a tout d'euro que dit ben y a pas de disait mais le beau les quelqu'un y a fait nos poker. Cross Films et Crystal Dreams Entertainment mettent à votre disposition tout leur savoir-faire audiovisuel pour la réalisation de vos clips vidéo, si vous êtes artiste, pour la réalisation de vos films d'entreprise, de vos documentaires, de vos jingles d'émissions, des photoshoots professionnels et aussi pour la couverture de vos événements. Vous pouvez les contacter sur le 90 69 42 54 ou le 91 97 46 89. Vous êtes une personne physique, vous êtes une personne morale, vous souhaitez soutenir ou devenir partenaire de ce programme Elevation Worship que Dieu a mis sur le cœur de son nom, le ministre de Dieu, Mauto Tété. Vous pouvez nous contacter sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran et Dieu vous bénira en retour. Elevation Worship, let's worship our Maker. Yesu ape na ape Yesu ape na ape Yesu ape Yesu apena pena ape Yesu ape pena ape Yesu apena pena apena le dosione wota nyema we ape Yesu apena pena apena le dosione wocho shamie kakabado te sambria nyema we ape apena le dosione wanamita nyema we ape Yesu apena pena ape Yesu apena
Akbena. Akbe, Yesu akbena. Oh, we thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Akbe, Yesu akbe. Ma we akbe now there. Elevation worship follows the Katamakbe. Akbe, Yesu akbe na wolo. Oh, oh. Akbe, Yesu akbe. Anisaya nuwafa. Ili marakafadosha. Mebe akbe, Yesu akbe. Lendo kuchua mie vabe mi adakbe kwe. Mie vabe mi adakbe na mi ape wala kwe. Mi meja wona ne ke ube mi adakbe ne a. Elle avait nous les caméniens du père. Avec le fou, on va te noisir. Kakene la me se me poden chiola. O mate ma se vivina nous ya. Talento kuchuya. Mie va kobe mi adakbe na mi apawola. Ta afisi afikene le to kuchuya. Me chibe na ke wonu. Ekwe no bro dakbe na Yehowa la. Mi amene wo mi ona lo ploto. Mi me china be mi adakbe ya na mi apawola. A mi ekone be. O akeda danye nuka konya. Voici ma benao. Akbe matala pe nou me nona Yehowa nou. Akbe matala pe nou me nona Yehowa nou. Amade o lela. Nona o 5,000. Eye ne nou ke me yo dakbe na o la. Ano me dakbe na o sedeka o la. Se. O magate makbene nchiwo. O magate mayirao. O magate mayirao. O magate makbene nchiwo. Ta onuna no dakbe na Yehowa. De akbe bokwata. Odola no dakbe na Yehowa. You need to thank the Lord for life. Wherever you are. This afternoon we are just here to thank the Lord. And I just need you to join us. Let's thank the Lord for life. Many are those that have money, houses, cars, mention them, but they don't have life. They are sick on their bed. But look at you now. Look at you now. You are watching me now. You are not even feeling headache. There's no place that is paining you right now on your body. You are okay. You are okay. From January, the Lord has been with you. February, the Lord has been with you. March, April, May, June, July, August, September, October, November. Here we are in December. Here we are in December. Look at my dakbena Yehowa. Look at my kobeji adakbena Yehowa. Minamia dakbena mi apawala lendo kuchuya. Dakawonu kawonu kawonu. You can begin to sing your own song. Begin to sing your own song. Begin to sing a thanksgiving song that come from your belly of your stomach, that come from inside of you, that come from that secret place of you. Begin to sing it, sing it, sing it. Lift up your voice, lift up your voice, lift up your voice, lift up your voice. Begin to thank him, thank him, thank him, thank him, thank him, thank him. Dakbene, dakbene, dakbene. Orako sane manosha. Oh, nemenya weode. Yehowa afika yemiano. Yehowa nemenya weode. Nemenya weode. Bonu fo yo komye wona. Bonu sanunu bada yo komye wona. Me ko Kristo ya. Kake mi apa gbenu no kado mola. Me dina Kristo to bagbo. Kake Yehowa me gbenu le mi agbo. Ekpoton lomi. Ekpoton lomi. Elomi. Yehowa pelolo ya triako.
Ah, Yehovah pelono ya etriako nami elomi elola ena wa gbegbo ena la messe amado le compte tout janvier eye kakala fifiala on podi le compte yo kake bode me puna bele ndo kutuya aglila piame me puna bele ndo kutuya le wopo me apako wa agbona Yehovah be. Thank you Jesus. Akpena o Yesu le Yesu ne kava me be o le dobajicha me chiba na ko alor kai jaba akpena o Yesu be me gale gogon eye me kade chio be ma chimela ma bola me se bule ha bule la fista fi kenele bro. Thank you Jesus. Me chiba na ngure ne nyabe ma wona ne na ola but say anyway ne nyabe ma wona ne na ma wona wa gbegbobo menye afeke na chukwo ma wona la me se e la bele ngogbe agbona la ne la me se la siola. I can assure you affaire on la tue et voix on la plaît nous sommes collèges à la soation talent de couture mais tu me dans le comment ça da en le zéro à todo do no vosa le zéro bena Yehovah. Thank you Jesus. Akbena Yesu. Thank you Jesus. Merci Seigneur. Thank you Jesus. 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 Mule. Eye na kwasi do berenchi benabe. Akbena Yesu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ileko sana manoba. Yeah. Akbena o. Look at my dakbena Yehovah and the kutuya. Look at my dakbena Yehovah and the kutuya. Ah, Ekbulotun janvier, Ekbemie le 18, Ekbemie le 18, Ekbemie le 18. Look at my dakbene, dakbene. Amauha jere dakbena Yehovah. O sofo ne dakbena Yehovah. Nema shaya bagada. Me brona benabe. Epia sese. Kake epia nye penye to akeke. Epia sese. Kake epia nye penye to na me ko loma. Ah. Dakbene. Ayata mi bala ndo kutu ya no. Ibo wana ne kopo. Me mi dakbene me bola. Me dakbene me bola. Thank you, Jesus. Open up your mouth. Mais quand on te voit, elle est au portable à moi. Elle est pas oui, Yehovah, elle est pas oui. Elle est pas mis le cran qui le remet. Elle est pas. A fils à fille, elle est pas mis fleur, elle est pas. Ah, mais le bac, ben non, Yehovah. Ah, ben non, ben et doya quand on la simena. Ah, ben non, ben après toi, mais y n'a bona. Et vigne ne que me doji konji le père. Yehovah, ah, ben non, d'état. N'y tombe la masse et soigner la masse. O sane mako parada lo alusha. Hanyemene minyandosha. Et rolon ne grand sobenade. Étalé d'où il veut venir, mais casse-moi là. Mais étalé d'où il veut venir. Et il décide, mais il y a un conji. Qu'il doit conji, c'est le cas. Il peut de vide. Et je fier. Et il nous a mis là sur le famille. Amedo va faire la yame. Amedo placer aussi qu'il ne continue là. Amado le ngem. Et il doit te kaka.
Ikponu ya ikpo kakaka. Ijekule kwanji globe Yehowa. Akpena olo. Nyata ele du akpena olo. Ebe ito akpedada. Zidekala etadudu amea etote. Igede ibe hume ye kuhwanyi tu ya home. Ke idu home cha ikapotole dakpena mau. Be Yehowa owele doji. Yemechi konjo. Yehowa wele doji. Nenemaka wole wa gbemewa. Eta vile kono paracetamol vile kono. Va oga eta wedu amedeo. Gake egbeala. Wa we omegala nyigbanjo. Nukatama dakbena Yehowa. Sister dakbena Yehowa. Mulebe, thank you Jesus. Thank you Jesus. Merci Seigneur. Type it. Say thank you Jesus. 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 We will sing the songs. But come on, write it. Thank you Jesus. Nyachi haoya. Kakama jibena ngloba akpena o Yesu. Akpena o Yesu. O ne marako sani barada. O Yesu akpena o. Akpena o. Akpena o Yesu. Yeah. Mida wasio adia wayama ni nyamie wayabio Yesu come on, and ya mami, mi nyamie, waya bio, mo, arakaparada, mi da wasi, and ya Akbena wo le dosione wanamita nyema we hawakbe akbe Yesu akbena wo akbena wo le dosione Akbena wo le dosione wanamita nyema we hawakbe Masade bede basha Akbe Yesu akbe na wo
Agbe, 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 agbe. Yesu agbe now. Agbe, agbe, agbe. Yesu agbe now. Ananu salima. Hey. Agbe, 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 agbe. Yesu agbe now. Agbe, agbe, agbe. Ananana manana no sa ya. Agbe now. Then I'm sorry, this is not your place. I am very, very, very sorry for you. This is not your place this afternoon. You need to thank the Lord. You need it. You need. It's a must. It's a must. You must thank the Lord. Anema te dakpene mo ndo kutuya me de kukuno me tefe wa yo me tefe kana ndo kutuyo ejebe na dakpene ma uto jiva va me dakpene ma uto jiva va me arabo shaya balado sala balaba abena agbe Yesu abena o Bena oh, hey. Agbe, 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 agbe now, agbe now. Agbe, 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 Yesu agbe now. Dono now, ayiko now, Yesu. Agbe, 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 yes, agbe. Oh mama, ay, ay. Agbe, madana, hey. Agbe, madana, Minamia chipena agbe madana Yesu agbe madana Bebe agbe madana agbe madana minamia chibena agbe madana Yesu agbe madana Yesu minamia chibena agbe madana Yesu agbe madana agbe lo agbe come on sing it madana Yesu oh agbe madana
mia jibena be. Madana. Oh, sing it, sing it, sing it. G, 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 G. Sade mene mana. Oh yeah, mana sada bako swade mene mana. Abe, be, 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 madana. Madana. Abe, madana lo, abe. Madana mawu, madana mawu, madana Yesu. Abe, madana mawu, madana dela, madana Yesu. Abe lo, abe. Madana Madana mamu Madana Yesu Madana busha Agbe Madana Agbe lo agbe Madana mawu, Madana mawu, Madana Yesu. I'm going to talk about LSC, Agbe, Madana mawu, Madana mawu, Nuka machoda benawo. They will domino, no nota, ade apelo, manto subo, huapelo, yes, no camachota, they will domino, no nota, ade apelo, yamanto subo, huapelo. Enu kamachoda ena wo de wo domenyo nyonyota ade apewo manto subo apelo apelo baba apelo igwe apelo maukalo Apelo, mi ape Yesu. Apelo, Baba. Apelo, Yesu. Apelo, Baba. Apelo, yes. One more time. Apelo, Baba. Apelo, Yesu. Apelo, Baba. Take it again, Apelo. Come on, sing it, sing it, sing it. Apelo, Apelo, Baba. Yeah. Nunca machoda, bena, le oto, O domenyolo belo nunca machota ade marako sane mata o domenyolo nami o domenyon to ya nunca machota enawo there will domenyon no hade apewo arako sinimianda ikarako fanimada hey nunca machota benawo aye manene menaka hamasu ayatama konya gbedu anyina o
Aremosa yabadagosia abelo anu kamachuta adabena lewo domeno dosi Yeshua tuano dede dosi Yeshua dosi Yeshua na mia tuano ameta koko dosi Yeshua tuano mina mia jibena tuano tuano na milo dede dosi Yeshua tuano enyo tuano tuano na dede dosi Yeshua tolanyo tuano tuano ameta popo la messe simonami tuano tuano dans l'agneau namito et tosi soir ne de mapo ade akbe blave achoka funye mawu et la peine nous si wonamla elolo et la peine nous si wonamla ame adeke matsema wo nyema we machia yo da arakopara ne de mapo ade akbe blawo achoka funye mawu et la peine nous si wonam elolo et la peine nous si wonamla ame adeke matema yema we me kwato le nunyewo ne yanye me yele haha ome edagbele nunye lenye dole bauji yema we machi akafuwo masubo wo yema we me kwato ne me yele haha ome eta machi akafuwo ne masubo me kwato ne nunyewo. Come on, sing it, sing it.
We thank you for 2020. Year 2020, we thank you, Lord. Oh, make so janvier examen to boko oloko koda game yo fi obi mi be du kobo no katama dakbena Yehowa omi aputa ve ku apusibi anu for nu nasi ejebe adakbena Yehowa ejebe na dakbena Yehowa ne abinchi le document adakbena na meneda Yehowa ejebe na dakbena Yehowa ejebe na dakbena Anyewe nyachoina Anyewe nyachoina Nenane kwasi wakeda bosai Anyewe Anyewe nyachoina Nyachoina Nenane li akwasi wakeda vosa Odekago Hanyewe Jehovah Shalom Rafa Niski Adonai Hanyewe Miachwena Nane wasi wakeda vosa Hanyewe Hanyewe Come on. Anyewe Nyechwena Nenaneli ahwasi wakbeda vosa Anyewe Nenaneli wasi wakbeda vosa Anyewe Machwena Nenaneli wasi wakbeda vosa Yesu Anyewe Machwena Nenaneli wasi wakbeda vosa Anyewe Machwena Nenaneli wasi wakbeda vosa Anyewe Nenaneli wasi wakbeda vosa Anyewe Machwena Oh, nenaneli kwasi wakbeda vosa. Maune yela nyonu wakele subonyeria. Maune yela swakele subonyeria. Maune yela shune swakele subwe. Nenaneli kwasi wakbeda vosa. Anyewe Machwena. Nenaneli kwasi wakbeda vosa. Aroko fire dala. Anyewe. There's no more space here. I feel like sleeping on the floor. Nenaneli kwasi wakbeda vosa. Anyewe Machwena Naneli kwasi wakbeda vosa. Anyewe Machwena Anyewe lo Nenaneli kwasi wakbeda vosa. Oh mama Anyewe Anyewe lo Anyewe Machwena Naneli Hello wakbeda vosa Unikakwe Anyewe Machwena lo Anyewe Machwena Aye. Hey.
nenaneli wasi wakbeda vosa anyawe machwena netokuchu nenaneli wasi wakbeda vosa anyawe nenaneli wasi wakbeda vosa anyawe machwena ao nenane chike wasi wakbeda vosa ne machwena melenane chisi wasi wakbeda vosa ne machwe a present le wonku melendo kuchuya melenane chisi wasi wakbeda vosa ne machwena melenane chisi wasi wakbeda vosa ne machwena melenane chisi wasi wakbeda vosa oh melenane chisi wasi wakbeda vosa si miachona wo Yesu lendo kuchuya melenane chisi wasi wakbeda vosa si miachobena melenane chim aroko sade bagada imarako payadush. Oh Jesus. Oh anye eno sitime le fosi wakbeda fosa e wo kunyachena ne meneli beka fika ona ya tuwe ke avako anyawe oh anyawe achena anyewe oh maune yiro ole subo maune yiro to maune yiro la fils africaine ole subo come on anyewe oh sing it anyewe da pena wo mia da pena me do leji o kaya yepo nuko o katatana me da pena wo mia o kaya yepo nuko o katatana koya yepo ko katata mebe medagbe na wo obia medagbe na wo yemeto lechi wo koya yepo nuko katata oh medagbe na wo elabe wo koyepo
Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Oh God, ya yepo. Nuko wakatata ao. Oh God, ya yepo. Nuko wakatata Yesu ye medake. Oh, onko ya yepo, onko wakatata, ene manonshi, rakosini yalena. Oh, onko ya yepo, nuko wakatata, ya. Ile baraka faya tosha debe wonko ya yepo ao dagena wonko ya yepo ko katata dagena oh God, ya yepo. Oh Lord. Oh Lord. God, ya yepo. Ane makosa dabaya. Yesu menkopo no katata. Ene dapena. Wonko ya yepo osubwe dakbene oh dakbene no one dakbene la enoni dakbene dadanye dakbene fufu dakbene no vinye dakbene oh fufu pastor dakbene Mobe hajile dakbenela ne maula punguna mimi akpolu ikeme Yehowa demi tolela oh minya aje minya dakbene. Let me give you 1 minute to thank the Lord. Or 1 minute. 1 minute, go on with the dakbene. Ah, I can't know piano. Come on, dakbene. Come on, let's increase it to 2 minutes. Come on, let's increase it to 2 minutes. Come on. Come on. Don't stop. This is our Lord. Mauona mi, chinecho mi,
Abasese Mawuonami oh Chinejo Miswaseye Mitwideji oh Chinejo oh Mitwaseye Mitwideji come on Chinejo Abasese Mawuonami Chinejo Abasese Yesu onanye papli wo Chinejo Abasese Mawuonanye papli wo Chinejo Asita sesa wome tolele sesa wome mawu de mi tole me katano Chinejo tolele fon sesa wome mawu honami le melo Chinejo alo sidi andala afoku sesa wome Yehovah de mi tole melo Chinejo Chinejo afoku sese wome nya joda meji sese wome Yehovah de mi tole me keken e de mi tole me Chinejo mi son quoi si tande nyonwa e fulesi va egele moanji e yo gele moanji me kompoto ko twanyi les postes que la tuto comme bokoji et non nous yanka bo wa que le moitié fois a me ça me le offre pour nous toi et tout le moitié va faire et je crois toi sineji fou no toi sineji be Yehovah pe no ele fa vi le dakbe na ma e me la hu me ko no be wow e nyanu ke ma wone Nyame do me nya ni me tela pe croix les miens peut tout chaud moi je d'accord le mauta mi ko la semaine bele pasteur Jaco les miens gene come on lift up your voice Chinejo et ya ta mi chua seye oh between the Joe amena manos Chinejo oh mi cho aseye mi Chinejo Chinejo mi cho aseye mi Chinejo oh Chinejo mi cho aseye oh mi Chinejo anemana ko fada badadoshi Chinejo mi cho aseye mi Chinejo ojibe wakpobe elephant file home ojibe akwepe na be echi jojojo gake Yehovah de otoleme Yehovah chuchu adachina oh Chinejo mi Chinejo ya Chinejo mi o mi choase mi Chinejo Chinejo mi o mi choase oh thank you Holy Spirit thank you Chinejo mi choase
Deji, oh, 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 Asida onyami midia. Yes, Lord. Asida onyami midia. Asida onyami midia. Mi tumika adiawa. Come on. Asida onyami midia. Asida yonyami media. Oh ho ho. Asida yonyami media. Me tumika adiawa. Let me take it again. Asida yonyami media. Oh mani kofani. Asida yonyami media. Asida yonyami media. Mi tumika adiawa yankwe mo adia wayamami mo adia wayamami Mitubika adiawa mo adia ayesha mo adia wayamami oh mama na do shala bagada ya ora kamara dosi alebe Mitumika adiawa adiawa. Thank you, Holy Spirit. Bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Come on, sing it. Il est bon, il y avait bon. Il est bon, son amour est infini. Et il est bon, Jésus est bon. He's good, he's good. Il est bon, son amour est infini. Let me take it again. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Oh, il est bon. Il y avait bon. Oh my God. Il est bon. Oh, il est bon. He's good. He's good. The Lord is good. He's good. His love is forever. Oh my God, He's good. Enyo Yehovah no janvier Décembre
Enyo, enyo, enyo. Oh, Mama Yehovah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Afimiajo. Afimiajo. As let me keep playing. Le Yesu Christo ben come. Me déclarer la ganjibe. E kuma klo ile décembre ya mo. Donc we anu be amen. Jok be vraiment jone jiwo. Le Yesu Christo ben come. Jok be voix de Sénégal. Ame badane a chetone mamiade kelevetone nous plana de nous jola. Me tote le Yesu ben come. De wa beji. Me da Yesu pour le tajinao. Me da Yesu pour le tajinao. Me da Yesu pour le tajinao. Le Yesu ben come. Amesame kajibe le penouya o la no fanvi o la no fanvila me trois vieilles nao me trois vieilles nao me trois vieilles nao le Yesu ben come 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 o be o la no home eye home nyatri ah home nyatri eye la duo pa o la ku le Yesu ben come no sianu ikele home no fifilai eya chetorura kakarakayo adedevio eye no sianu ikodorura be wa he chokbefo wa he kuva jola méthode de Yesu be poame méthode de Yesu be poame eye me declare de wa gbejibe kakaraka won ole ku ahomanyadri won ole ku adedevio won ole ku adonguro wa ele ku le Yesu be come e wo kele pom eye wo to photo ko ya fide be wa wonu de jo be wa wo godogodo o dante January o dante February March April May June July August September October November December ya wo le chipe ko nabe photo ko de yo bola yo akple to menawa me to photo me to photo le Yesu ben comme me to photo ka me ko do noa amama to ikedo no renjo ano sahaba katabara imaraka pakoto amama to ikedo no renjo fifilai e kole jodo dome fifilai amado chikome amado ben kuba amado oblipo le Yesu ben come le Yesu ben come le Yesu ben come le Yesu ben come o glorenjo be o lachi e yo la puka o lachi o la puka o lachi ayo la puka nous sianu ikajebe aku premature le Yesu ben come me holo basime e wo jeune que diabète le don pona c'est encore mieux et au jeune moi que diabète rola mena le Yesu ben comme le Yesu ben comme bodo yo fifila le Yesu ben comme na tema khweseko bodo yo le Yesu ben comme et au jeune nous vivons que diabète le don pona diabète rola mena kata le Yesu ben comme le Yesu ben comme bodo yo le Yesu ben comme le Yesu ben comme le Yesu ben comme le ngoya dia klosia klojena dolele jena atadome jena ayome chokata osina lenkoya chi Yesu ben comme le Yesu ben comme le Yesu ben comme et va maintenant le Yesu ben comme o maku le pebe no o maku le pebe no e wo benya glomele o kele bomo o maku le pebe no o kele senkonye o maku le Yesu ben comme me khole kupasime aye me kodra betome le Yesu Christo ben comme akenya me kayenye Yesu le Yesu ben comme o mako Yesu Christo ben comme ma o fe ototo ne nonchio ne no afiaji ne no sonji fioji le Yesu ben comme ejo pe ototo ejo e voa pe ototo ne nonchio le Yesu ben comme ever me now le Yesu ben comme ma on ira wow ma on ira me jibe na gboglo sieton
Merci Seigneur. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Akpena o Yesu. Ngule. Majima kwa ngule. Akpena o Yesu. Akpena o Yesu. Akpena o Yesu. Le Yesu Christo ben come. Amen. Amen. Hallelujah. Majila akpena o Yesu kene kaka kene nega wosiasia ne zanwoga. Et ne plus forfait. No kame subo mau do mo pen kodeji e ne gira mo pen ko mau ne gira gbogbode le Yesu ban kome eyi yala me du anyibe mi asubo mi ape mau mi adakpe na mi ape mau eye mi aji mo popo be hawo de fia be hawo ai mi ado gbeda ha ta ne eva elevation worship la enu yokata on le subo ya me et que me connaît mieux mau la be nya be mau de ka ko atema ko me ba gbeme ne blonya de kapel wa gbeme la wa gbeme ato de Yesu ben comme mau ne yo que fida be ke bono la mi la gadogo va hafi mi ajola me jibe na be zide kake hafi mi ajo mi suba mau va partager nous ya ida mama tombo partager vifier ida mama tombo partager là. Partager, il a maman tombo, quand je le vois quoi. Maman il a le Jésus Christ ben comme. Programme quand je connais le Dieu mais. Yek blen chova, mais ka tek bele chiek be. Programme ya. O dok beda wo chinu do. Eye me karajibe. Yehovah le programme ya me. Programme Bantu Anye Glory 2020. Glory 2020. Ekbe mi le fila gbe meme la gbe kosila gbe ka enyi pepe le wo portable abo e jano subo mau e jano do mau de ji ano dakbe na mau le harsa ha kala wono yame e yeme kare jibe le programme pe no wa mau aga wonwe na ta ne obi akpo jireta no ojibi akpo jireta ejebe a subscribe na Glory 2020 be event ola yi nya da no eli kembe page ba ola akpo instruction ole funwa if ya ohia écouter nyore kola so se live ya ohia écouter nyore kola so se live ya and you also need to gather your children apopo view apopo ameloamo il a quoi les choses on a été branché non de télégifa akmonwere eye ne fi ko bunu mlanyi ne fi ko bunu subo mo ne fi ko be adomo pe college you will be free to do that ne télé o la sia ko yan wufa no bo kame ase vina programme ya mia dada no ali maune yira eye maune ko kode me na wo maune do de ji maune na be nkeke ame feke poto ya ken gbo mi agede glory ya me maune chami malak bemenao le Yesu Christo ben come ei atis kala to programme ya baya Yehovah ne wa menu ve donami le Yesu Christo ben come nek po ma me do wude on le jibe voici le Togo et le programme ya I'm also part of this program by the grace of God. I'm also part of that program. And this program too, I'm also part. But this program, because mi ma take benaro le tepe ya o jibe ma wo na ne amade pa gbe mi ta eya le 27 décembre mi dupe wo ko fo be ke ve wa lo ya le 27 décembre ye programme ya la famille programme ya a moment be khachila kan kan le me ay ko wa yirami nya de jocha mi khonu lo bo wa yirami ta me jibe e cha ano connecté ka ke good news ene ya nyebe on a pour les TVT direct. Bien TVT direct yé. On a quoi mi direct yé. On a quoi mi direct. La home, la fixe ça fait que le jour le cas séquencé. Oh ben elle est ni à charger canal bon charger canal charger. Donc on a tout pour le canal plus charger. Donc à souvent ma à tout mon énergie. Et ma grand papa ya a message mais quel programme là. Yehovah me donc berabe wa me veut ne va au Jésus me comme
I'm going to organize programme here. Yehowa, me tok bedabe le yi ko potoma fi programme la vamela wa bolen konao le Yesu Christo ban come e famene ne ma maune yiro e ye maune du jino le Yesu Christo ban come ke yi mi ape YouTube aji e na subscribe le YouTube channel aji e ne makale Facebook aji no miao mi jira jakpe ne mau to ke de kare afima juwa ma jakpe ne mau be o nomine mi le All Music Award ake oga nomine mi zire kakele All Music Award e ye egbe be o troya ye nye programma me jakpe na All Music Award to kata e ko organiser programme Zephyr Radio Zephyr ba mu ko organiser mo ne yirami e ya amesa me kel adujire programme ya me to khedela nya soncho ko na mawo le Yesu Christo ben come mawo ne du chino ke me gangulo bebe na pedemianu to more de siade nous pedemianu to more de siade nous ben apeto be doya watema like apeto be doya watema like le pebe no wiya wonu nyere na mawo e mawo ha awonu nyere na le Yesu Christo ben come mawo ne yira mesiame e mawo ne du chino ke fida gbela mi agadoko anyi allo okay ke mi aglobe eyi Sunday bye bye.